Anya laki din! Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kang pinauluan. Aray, iti punsyonan! Ito'y drama tayo, Anya laki din! Itang, bakit? Simbang putakaon. Napnapa na ang boyeng, nagmalmalam ka manan nga awan dito'y balay. Di ka ka din agong unget. Itang, bakit? Antaw Anyaya dito nakaplastik. Ay kat makmakan bakit? Agduduma a klase ti masida dayta. Anya? Nagapon na gito'y amasida? Ay kat iji punsyonan Sa dino pa'y kuma. Ay naggapo kang matlagayam iti punsyonan. Iso matlagayam ang nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Hala, awanin ta dope asa udit Itang. Mangan kakidin tapno saan amabanglas dagiti masida. Anya ti kahit masida en numalayam tatang. Igado ako man adda, boyeng. Ay katuwan tatang. Urayam tagsida ka iti iga daw numalayam. Padiguan nak iti igado asidaat. Aywan tatang. Ado nga iga daw ti sidaam inton malam. Ay, nagganasan ti biyag no kasta anak ko. Uwan tatang. Saan laeng nga iga daw ti itid ko ka? Anya pa'y ngay, boyeng. Agduduma a klase ti masida tatang. Agbusog kay tao amangan. Apay ang nagsuot ka iti pantalon ang nagado ti bulsana, boyeng? Adda purpose na daytoy a pantalon, itang. Sa dino aya ti papanam, tagpurma ka pay. Anya laki din ni itang. Di mon damagan no sa dino ti papanak. Maamwam tulangan no agawid akon. Anya? Agmalmalimag iti papanak itang. Di nagsapul-sapulan na wanak, wain. Ay, makaamu kay ti biyag mo, boyeng. Simmang putakaon, itang bakit? Ha? Nagadumot din day ta nakasupot? Anya ngay dagita? Ay kat pasig amak makandag ito Anya? Alaam dagiti dadduma si daan. Tainak mat ilako dagiti dadduma. Ay salbag ka, boyeng. Naggapo dagiti amasida iti punsyonan? Ngem kakit din ilako? Ay kat diskartilaeng ti panagbiag itan. Itang. No saan ka ngagpanunot iti pagkwartaan? Ay kat agbisintan Ha? Nagngina ti kagatangay. No di mo ammo ti dumiskartay. Awan meten ti kanam. Agbisin ti buksit ako nada. Nagadumot kan dagito'y nakasupot amakmakan, boyeng. Uwan tatang. Adda ditan jay iga do a paboritaom. Wana, angam jak maibus amin dagitawi. Ay kat iref mo pa'y aji dadduma tatang. Si daam di dadduma ita. Jay mat dadduma pa'y. Ay kat si daam no rabe. Ha? Jay pa'y dadduma. Pagar mo saram tatang. Di pa ikat pasigan na karni tilinaon ti tiyan ko, boyeng. Uwan tatang. May mayaten a karne ti karga ti tiyan. Ngam ti awan apolos ti karga na. Sa bagay Ay kat adu dayta na si daan nyo tatang. At danto pa'y pangaldawa minton bigat. Ay, agyaman nak nga rod, boyeng anak kaw. Kwa tatang. Apay, boyeng. Total, adumat dayta si daan nga inted ko kada kayaw. Mangted kayo man iti oray sukat na ti panagpasahay, anapan nangala kadagita magmakan. Anya? Ay kunak man no ipadigum lang kanyak dagito'y amakan. Wen tatang, ipadigaw nga masapol kumot ti kwarta kay. Oray 50 pesos na da. Ay awan latawar nan anak kaw. Anya laki din ni tatang. Tawaran na pa'y lang di 50 pesos. 20 kumaa. Tay sulaang ti adda a kwarta. Unayin, tatang. Undasan, di 20 pesos. Manuday ta nakasupot-supot asidain, pare buyeng. 50 pesos lang, pare Cardaw. Nalakadaytan. Malak man iti talo asidain, tapno sana kung ngaglutaw. Anya sidain, tinapilaim, pare Cardaw. Dayta taptaba. Adubaw, kan iga daw. Ay, uwan, pare Cardaw. Negosyante ka ita na, pare. Mayat dayta na panunot mau. Wen, pare. No di ka mat dumiskartay, ay katagbisin ka mal.
Ah, At yan, ti si dain nagat katangan paray. Thank you, pare Buyeng. Dahi talaang pansiti gatangak buyeng, pag meriendak laang. Mano asupaut, nana? Dahi talatan dua asopo tanay. Mabisina ka talaga. Ay, una na. Aha. Aw, adto iti dua asupaut apansay. Manaw ti bayadak. 40 pesos lang, nana. 20 pesos ti may sa asupaut. Naglakan ti lakom. Nagadupay ti may sa asupaw. Ang mga numalugi ka. Saan ka malugay, nana? Maparwar ko lat basit ti po na kayusan. Gatangak amin ng dayta na bati alakom kasinsin buyeng. Nagganasin nga'y kasinsin maray. Mano amin dayta kasinsin buyeng. 150 pesos kasinsin maray. 50 ti may sa asupaut. Sige kasinsin. Gatangak kun dayta talo asupot asidaan. Masadutak nga minon nga aglutaw. Agyaman na kasinsain. Sika tinangibos iti lakok asidaan. Yahoo! Itang bakal! Simang putakaon! Naragsak ka simangpot buyeng lakay. Nalakok amin na indagiti sidaan. 650 amain tinaglakwak. Ay sinalbag ka buyeng. Pagkukwartaan mo dagiti sidaan nga alam iti punsyonan. Shh! Di mo pigsaan ti busis mo, Itang. Saan da nga mo ti pagal-alaak iti laklako kasidaan? Ay, anya lakit din buyeng. Naa, nag-level up gayam itan dagiti pumupunsyon. Anya nag-level up asasawam dita? Kasanaw, ilaklakom dagiti maalalam amakmakan iti punsyonan. Di kalaag babain iti daytang aramidam. Anya kumanga iti pagbainak, Itang. Ti kababain, diag takaw. Nagsao ka mo't buying? Saan kit din na panagtakaw daytar aramidam? Liblibasam ti mga ala iti sidaan iti punsyonan. Tapno ilako. Nay, nakapulis ka mait, Itang, bakit? Papanam, Kasangay ni Junjun aka anakak. ni Junjun aputot ni Bayaw Dilfine? Wan, inawagan nakita ni Manong Delphine. Darayak ka no ti kasangay ti anak na. Ay, mabalin ti sumurot, bakit? Si kaman ano kayat mo ti sumurot? Ay, una. Si kansamot laeng tinayaban ni Bayaw. Damdamagan na no makaumay ka. Gam kanayon kamot nga rod nga awan dito'y balay. Isu nga imbagak ka ni Manong Delphine nga amanga no syaklaang ti makaumay. Ay, mabitlaang tagpulisak mait, bakit? Ay, urayan nakbitain. Ala, kartingam, tanay aldawon. Ay, wan bakit? Ay, kartingag tagpulis. Hoy, buyeng. Insuot mo maninday ta pantalon anagado ti bulsana. Adda purpose na dayta kunak manen, Itang, bakit? Ay. Di mo igargaraw dito, ti kalukwam, buyeng. Anya laki din ni Itang. Nagadaw ti sagana. Basit matlaing ti bulsak ka. Di ka manghibabain. Sikan ti ari-ari dagiti pumupunsyon. Day talamakmakan ti sipsiputam. Nagadupay la sa umdita, bakit? Intakit di mga anayin. Mabisina kaon. Gumatang kay tilako kasi daan. Pare Cardaw. Ne, sika magayang paray. Anya nga kita asidaan. Aglalaok pare. Agpili kalatan dita. Manong iti may sa usupaw. Ay kat kasmut lay ti sigod pare Cardaw. 50 pesos only. Apag isong oras ti sasangput mo pare Buyeng. Sa anak kahit nga nagluto iti sidaan may. Gumatang aklangan iti naluto alakaw. Ay wen pare. Agpili ka nga rodan iti kayat mo si daan. Kaluto da kita aputahay. Dalasag, adda tabtaba, ken adda met tultulang, nana. Agpili ka niti kayat mo si daen. Apay nga ila kumpay la dagita atultul ang buyeng. Saan met apasig atulang, nana? Adda met lasag na. Sa bagay yung jakon makangal-ngal iti lasag. Naluknang ti pan nakalutaw dagiti laslasag, nana. Mangal-ngal mo amin dagita. Day talatan tabtaba ti inutek asidaan. Aw, mano asupaut, nana. Ay may salaang barok. Mabitlaan. Sa mga laki ti kayat mo si daen, nana. Anya nga dagita lakom kasinsin buyeng. Kasmet lay ti sigod kasinsin maray.
Masida. Nan, kita akman dagita amasida. Ay, wine kasinsain. Agpili kalatan ditano niya ti kayat mo asidaan. Napudot pa'y matdagito'y asidaan kasinsin buyeng. Kaluto ngamin da kita kasinsin maray. Kay imasan na asidaan. Adado ba o kasinsain? Oh, day taman na kasinsin maray. Adda pa'y dua asupaw. Sige, gatanga kunday tadwa asupot kasinsain. Sige, kasinsin maray. Agyaman na. Napan kagayam naglako iti naluto asidaan buyeng. Wen tatang. Kahit adapay nabati alakaw. Adda pa'y atatang. Duwalangin na supot ti tultulang. Tulak? Apay nga ilakom day tatulang? Sa nagapo nga imbagak atulang akit pasigen atulang. Adamat karnina Aya? Itid kun katatang. Imbagla asidaan. Ibagam to manin nabayadak. Saan ang tatang? Kukuha mo. Sigurado ka. Wen tatang. Sigurado. Nungay malugi ka no ipadawat mo kanyak. Ay, sana ka malugi. Ipadawat kun ka tinabati pa'y asidaan, tatang. Oh, adto tinaglakwak ka dagiti sidaan. Itang, bakit? Ay, kukuam lang dayta kwarta buyeng. Mangibabain ka talaga. Anya laki din ni Itang. Kwarta lang a ruden tit itid ko, di mo pa'y laawatain. Ay di nakiramraman iti kalukwam buyeng. Saan pa'y laanal nalpastipasken, nagadun ti inalam asidaan. Di ka katagyaman, tan nalaingak nga dumiskartay. Pagsayaatan mo tararamida ka. Ay, awanan, nadadaalan day ta utak mo. Inka makipaskan, tap nagsipot ka iti makmakan. Samon tumapan ilakaw. Ha, nagalasan. Nagatupay la sa Itang. Diskarte lang ti panagbiag. Anya kalaki din aya. Ay, amok man ti papa ng buying. Insuot mo man day ta nagado ti bulsa na apantalon. At dagkasar, bakit? Sa dinaw. At dadapay lang iti simbaan. Madama pay lang nga kaskasarin ida ti paday. Anya, amamom ka di jag kasar? Saan? Bakit? Napanak lang nag-istambay iti simbaan. Tapno maamwak no dagkasar. Ay, sinalbag ka, buying. Nasken pa yan amapan ka iti simbaan. Tapno makasipot ka iti pakilanitam. Saan laeng amakilanit teramidag? Bakit? Mangalak pa iti sidaan nga ilakok katagiti karuba. Nagalasan day tang aramid mo. Ari-ari kan iti punsyonan. Ay, inakaw. Ang mga nun alpasan ti kasar iti simbaan. Inaksuro tayong dagiti tattao. Tapno amok no sa dinaw ti resepsyon. Nagaduman ng tila kumita aparay. Why, pare daw. Gumatang ka ni ti sidaan. At dalibrengin na po na. Nagganasan ngayon kasta paray. Wen, pare daw. Nagadupay ngin na po iti pasurot na. Sigurado ka, pare buyeng? Sigurado pare. Di kan aglutaw, taado asidaan kin in na po iti ilakok kin ka. Ay, sige man nga raw. Gumatangak itilakom with free rice. Malam kamatan nga umay agla ko iti sidaan kasinsin buyeng. Wen, kasinsin maray. Mala, gumatang kan iti sidaan alakaw. At dalibrengin na po na. Anya, adapay libre nga inapoy na kasinsin. Wen, kasinsin. Adupay ngin na po iti pasurot ko Iso nga oray di ka naglutaw iti pagasyaw. Nagganasan nga hinukasta kasinsin. Wen, kasinsin maray. Agpili ka nga ruda iti kayat mo asidaan. Ayan ni pare buyeng, mariitang. Anay ko, nagsakit di tiyan ko. Anay. Uray siya, nagsakit mati tiyan ko ipag-itang. Agpapada kami anasakit, ti tiyan na. Ay. Apay ngay adito'y balay ti mayan yaw. Iji ko ma-hospital na. Basol ni pare buyeng. Maray, nadadahil lakit di tiyan lako na kada kami amakmakan. Anay ko, anay. Anya, ireklamo mi ti asawam itang. Bayadan na ti pagpa-hospital me. Anyang itaramida, itang. Awan kwartak apag paagas da ospital. Ay kat makaamu ka, abuyeng.
Nagaramid ka iti kalukwan, iso asang tiriklamod akan ka. Sika ti agbayad iti pan na ka ospital da, tano saan ipabalod da ka. Anya? Agur oray dan iti ospital, bayadam amin ang magastos da. Ay, awan kwartak bakit? Eleksyon kan kadaitan buyeng. Adong mo ti mabali na pagkwartaan dita. Ingkakit din agal-ala iti makmakan iti punsyonan, samon tumapan ilakaw. Ay, madiday tang aramid mo. Itang bakit? Pag nakmam day tabuyeng, agremedyo ka iti pagbayad mo iti ospital, no di mo kaya ti maibalod. Ay, wen bakit? Ay, jakon ulitin da ito yung inaramid ka. Ay, sari na pulaos. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Aray, iti punsyonan. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Milay anak ko, kartingam. Hay darasam, bilisan mo. Apay ka ding agap apura kayo, nanang. Awagam adagos ni Manong nga istong iji abroad. Saan ang mabalin, nanang? Parbangon da pay lang iji abroad, iti kastoy nga oras. Mat maturog pay lang ni Manong estong. Awan bibiyang kumilay. Basta awagam, tasyak, ti makisarita kenkwana. Anya lakit din ni nanang. Madisturbo iti pan naturog ani Manong istong no awagan tayo. Saan man anatangkan ti ulo, milay? No amukla ang tikod ko ditak-dita cellphone, siya kung ti umawag ka ni Manong mga istong. Anyat ibagayo ayakan ni Manong istong. Basta siya kung ti mangibagakan ko na. Awaga mo, takasaritak ni Manong mga istong. Sige nanang. Awag kiti messenger ni Manong istong. Agyaman nagta sinong batang matlangan ti awag ko ken ka, istong anak ko. Anyat ibagayo ayan, anang. Maturog ak pailaan, kaputa parbangon mi pailaan dito abroad. Emergency, ti ibagakan ka. Anya nga minday taaya, nanang. Dumngag ka istong. Kastoy nay, anak ko. Ibagayon, ananang. Nagadupay lang nga palpalikaw yaw. Ni Uncle mo Juaneng, anak ko. Apay ng kilhuaneng, nanang. Anyat inaramid na. Gimatang da itidakkel a TV da. Iso agumatang tayo kumamot. Anya, tumulad kayo, mat, agumatang iti TV. Ay wan, istong anak ko. Agpaatiw tayo kit den. Ay, kunaklaki din no anya ti bagayaw, nanang. Siningayo lang ti pan naturog kaw. Agpatulod ka iti kwarta. Tay nakmat gumatang itidakkel a TV. Anya laki din ni nanang. Apalan nyo man ako nakon di kabagis yo. Ay di tayo matpaatiw ako nakmanan. Mala, inkay nga rudin mangkita iti katangan nyo at TV, nanang. Urayan niya, hindi padalak akwartayaw. Agyaman na ka anak ko. Urayan mi nga rodji kwarta paggatang mi itidakkel a TV, ah? Nay, di matang kayo magam iti kabarbaro at telebisyon nyo kabagis Carmen. Ay wala ka ba guys? Dakdakkel ngam di telebisyon niyo. Ah, Kita aw kabagis aw. Kita branded data a TV. Ada pa'y remote control na. Uray no agtugtugawak lang nga agboy-boya. Mabalin ko ayakar iti sabali nga istasyon. naa. Kada mo amin remote control na giti kabarwanan at TV kabagis. Ay gam sabali ti remote control na dayto, kabagis. Anya kumangay ti sabali ama aramin dayta remote control maw. Ada silaw-silaw na nalabaga. Anya? Kita idapag ti TV makitam ka ba guys? Naidap ko ti telebisyon, babaan da ti remote control. Ignorante na iti abakit. Ada ibagbagam? Kabagis wanitaw? Akwa, awan kabagis Carmen. Naglaing dayta remote control ti telebisyon nyaw. Kabalan na nga idapon ti TV. Milay anak ko, kartigam! Ha? Apay ka di, nanang? Awagam ni Manong Mau. Parbangon da pay lang iji abroad Ay basta awagam, napatagtibagakin ko na. Madisturbo lang iti pan naturog na Ay nagado pay lang ti saom di tamilay. Awagam kit din tanay napatiglaw na iti bagakin ko na. Makamo kayo. Awagak nga rodin ni Manong Istong iti messenger. Anyat ibagayo ayan, nanang. Parbangon pa imot ni Rod na umawag kayo. Ni Rodel, akasinsin mo. Apay ni kasinsin, Rodel. Gimatang da iti kabarbaro arif da.
Ay, nagpinta sa nakaw. Anya ko manogim matang iti ref da. Apay, agpahatid tayo nga rudmat. Gumatang tayo mat iti kabarbaro aref Anya? Kagat-gatang yu lang iti TV di napalabas sa bulan. Ita, ref mat ti kayat yu agatangan, nanang. Ay, mun anak ko. Tay ko nakarudan. Saan tayo nga agpahatid? Gumatang tayo mat Saan tayo apaw di katakwada? Ala, inkay agkan basan iti katangan yu ref, nanang. Nalpasan. Anya tinalpasan, nanang? Adda na kanbas ko aref, anak ko. Ay, nagpartak kayo mo tinanag kanbas, nanang. Ay, wala. Siyak pa iti ko nam, anak ko. Urayin nyo nga raw ti padalak akwartayaw, nanang. Nay, gimatang kamot gayam iti kabarbaro arefyo, Ante Carmen. Ay, Rodel, kaanakan. 2 doors day ta. Nataytayag pa ingam iti si ka. Ha? Mabitla ang atalo katak ti Rep Merodel, Kita matilinaon na, Wow! Nagadumat ng tilinaon ti refyo, Ante Carmen. Apay, kapay. Sana all. Ado ti maigatang na iti makmakan. Lukatak pa iti freezer na, Wow! Napno iti frozen foods. At dapat ice cream, Ante Carmen. Ay, Rodel. Dagita yung nginaan frozen po dagita. Nagngina mo dayta ice cream, Siya nga ribo ti bayad na. Nagngina mo tanday nga ice cream, Ante? Ay, ginatang ko pa dayta iji kalatakan agroserya. Ramanak man nga ro dayta ice cream. Ay, irwar mo takanan tayo. Kakaiso na apim masyar ka dito'y balay may, Rodel. Pwah! Ne, apay nga ngayon to prantikan ka ng nanang. Nagapgad da ito'y nga igadaw. Nangalaan nyo ngamin iti igado aya. Inyawid ko aka nagdito'y balay angam. Napgad mat gayam. Asino aya tinagpaskon? Kasangay jay apo ni Mayang. Nagluto da nga agpaisaw. Ngamsan mata na imas ti putahe da. Anya lakit din ni nanang. Mapan kayo lang aro din makipangan. Uyawin nyo pa'y lang mati pa nagluto da. Saan anaimas? Ibagbagayo asaan anaimas. Ngam nagadumati nyawid yo amakmakan. Naibusyo pa yun tikan kaninyaw. Ay awagam ni manong mo nga istong. Apay manin analagip yun ni manong istong, nanang. Ay, siyak ti agpaskan. Ha? Anya? Agpapaskan kayo mat? Ay mabayag pa'y mati kasangayo. Mabalin matlat tati aghanda nga oresan na kaag-birthday. Pagpasikat ko laang mat. Itay pa'y ngagre-ring ti messenger ni manong istong. Ngam di na matsungsong bata, nanang. Ti sinalbagan nga istong. Importante pa'y matngarod ti ibagakken kwa na. Sigurado anak katurog pa'y ni manong istong, nanang. Parbangon da pa'y lang iti abroad. Sungbatan na matno daduma ti awag ta. Wano, nabati batan, iso adinan masungbatan ti awag. Tila sasawin nyo matanang. Awanan, nagsardengan nga agriring ti cellphone ni manong istong. Ay ulitam nga awagan, Milay. Makariing tulat ta ni istong. Anya, adon adara sa pinagring ko ti cellphone na, nanang. Ulitam manan kunak. Nagdagulit kan aya, nanang. Madisturbo iti panaturog na kunak lang arudan. Nita, anay ko? Apay ngagkatus ka ngay. Ibagamkit din na nagkulitak. Ay, kadalan kanto pa isalbag ka. Nanang. Pasensya kayaw, no jak nasungbatan na dagos ti awag yaw, nanang. Anyat ibagayo aya. Kayat ko ti aghanda istong anak ko. Ha? Anyat ihandaan yaw kat mabayag pa'y mo ti kasangay yaw. I-advance kun ati pa naghandak para iti kasangay ko istong anak ko. Mabalin ayamot ti kasta, nanang. Mabalin no kaya tanak ko? Agpadala ka iti paghandak. Dak kalababo iti partsag. Nakalagip kayo man ako nakahon. Diyak matagpaatiw anak ko. No kabaulan dagiti karro bati aghanda. Kabaulan tayo mat kasjay. Ngam, nanang. Ay di ka nagsao istong. Agpadala ka iti kwarta apagbayad iti dakkalababaw. Malala. Inkay nga ro din mangkita iti maparte ababaw, nanang. Ay adaan anak ko. Ha? Anyat addan, nanang? Nag-order ako niti babaw. Dilangan pagbayad ti maururay. Anya? Nagpartakain?
Kas makita mo't kabagays. Hahay, nagaduti handak. Nagadungag pa iso ti makmakan ka ba, guys? Anyamot nga iti bakunayo kanya, kabagays. Anya kumangay ti ibagami kan ka ba, guys? Or-orayak nga ibagayo abak ng kamay. Anya? Mabayag pa ilati kasangay ko. Ngam naghanda akon kabagays. Advance birthday party. Ha? Di ka lamas daw mutin kanya, kabagays. Apay kumamas daawak ngay ka ba, guys? Ay, di kan agin ko kuna kabagays. Amok, ti adda di taon-unag mo, umapapal ka kanya. Anya? Oh, si kan ati adda anak na iji abroad kabagays. May salang aawa ko kunkwana, adda-adagosan kwarta. Anya ti inyawat kan ka di nakamotorsiklo mayang. In-order ko iti online shopping, Carmen. Ha? Ag-online shopping ka mayang? Nabayagan Carmen. Kasano ti agordar? Naglaka. Anyamot nga dita in-order mo. Cosmetics kumat Carmen. Cosmetics ko nam. Carmen. May sa aset a cosmetics. Kompleton a pagpapintas ka. Aya, Nalaka ng dekalidad. Nasubok ko nga minun, Carmen. ay naggaanasan no kasta mayang. Pumintasak pa'y nga tano agaramatak iti kakasta. Ay katuan Carmen. Pumintas ka pa'y Napimpintas akon angam iti sika. Ha? Ay uwan. Sigay, agawin ak nga rudan. Nana, ay. Simyag meten nga imadayo ni Carmen. Milay anak ka oh. Milay. Apay ka di manen nanang, agap apura ka manen. Ayan ti cellphone mo, ha? Ada di ti bulsak apay aya. Ay karti nga Milay. Apay aya ko na. Ibagayon ti kayat yung ibaga. Nagdupay la palpalikaw yung. Awagam ni manong mga istong. Anya lakit din ni nanang. Ni manen manong istong tinalagip na. Napatag ti ibagakkan kwa na. Emergency launay. Saan mat nga emergency ti ibagbagayo ka ni manong istong? Agdaw-dawat kayo laang matitikwarta. Ay na nagadupay lati sa di tamot Milay. Awaga mo, tagpaitulod iti kwarta. Kunakon kat akwarta manin ti dawatin nyo, nanang. O sige, mabit lang taawagak ni manong istong. Nakaawag kayo manan nanang. Apay ka day. Ay, agsaksakitak anak ka. Anya? Ay sos, nagpa-check up kayo ka din iti doktor? Day tangarot ti parikot anak ka. Awan kwarta magpa-check up ko. Aguyab kayo pa yan, nanang. Ay, nakaro anak ko. Ay, Ay sos, nakaro talaga tuyok yaw, nanang. ay. Kilkilin kayo. Wan, istong anak ko. Agpatulod ka, iti kwarta mi apagpagas ko. Di naktun makita numatayak, amasapa. Oo, nanang. Agpatulod ak iti kwarta itamot lang. Ayos, Milay, anak ko. Naka-order akon iti may sa set a cosmetics. Wan, nanang. Ngamaday. Anya ti madi asasawom di ta, Milay. Ay, agpampambar kayo lang ang masakit. Tapno ikan na kayo adagos iti kwarta ni manong istong. Istay laang dayjay. Tapno agpatulod adagos iti kwarta. Awan gayam. Talo ka din ngal daw tinapalabas, kalpasan ti panag-order ko iti cosmetics. Wan, nanang. Itangarod ngal daw asumang pa di order ka. Isulakit din day ta di order mo, nanang. Ay, umay ka anak ka. Sabten ta day ta nakamotorsiklaw. No katamon day tabak sa naglaon iti order mo, nanang. Awan anak ko. Magagaran ako na makakita iti order ko. Ha? Nay? Ha? Apay ngay nanang? Anya tilinaon day tabaks? Saan mat a cosmetics dagitoy Milay anak ko? Gawad. Apaw. Kas kada tabako mat dagitoy. Ha? Ay. Na-scam kayo nanang. Ay. Day tantumot nga min taag tutulad kayo. Wag kay dagitoy mo ma. Ay katngal-ngalon nyo Tapno saan asayang nanang? Saan? Ay, sayang ti kwarta. Ay, sayang nga talaga. Leksyon daytan kada kayo, nanang. Digital ti karma ako nada.
Agbalbaliw kayo nga minen, tapno saan mo't anak kakaasi ni Manong Istong iji abroad. Di na mo't pidpidutan ti kwarta, nga ipatpatulod na kada tayo. Ay, wala na ka. Agbalbaliw akon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam, isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. Agsisikay! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nagragsakak nga oray awan kwartak. Naay, Imbag pa'y dagiti daduma dita, tadalat ta kwartada. asinaw ti pangibagbagam iti dayta, Armandaw. Ha? Kwa, awan, Milyang. Anya nga awan asasawam dita. Kasla adda paspasagida ma. Awan ko naklangarudan, Milyang. I love you, bakit? Bagtay. Anya laki din ni Milyang. I love you kunak. Bagteting sungbat na. Kasanaw, agkakanat dagiti bagbagam. Kalaat nga imbagam ti I love you kanya. Talaga nga ibagakin ka ti I love you. Gaputa maayatanakin ka. Milyang bakit? Malakit dain. Ingka bagkatanan gibalon ko amapan aglako iti ikan ijay tsindaan. Nagado pa ilati sasawam dita. San ka pa'y ngagaw away, Armandaw? Bantayang biit ti pwesto ta iti ikan. Tadala biit mapan ko gatangag. Ay, uwan bakit? Mapan kalata iti kayat mo apapalan. Agad anad ka, Wayne. Naay, asidaglat papanak. Ibagampay nga ganan nadak. Ingat! Anya nga ingat asasawam. Di talaang ti papanak. I love you, Milyang. Ay bagtay, mapanak man langan, ha? Ayos, ayos. Napanay na. Mangkauta kon iti kwarta, iti pangikabkabilan na. Kaot. Napananmanan ni tatang yaw, perla. Jakman amo tinapanan na nanang. Ay sumanursor da jalaklakayan. Pinanawak itay ijay tsindaan nga aglaklakaw. Jakpay mo't nakita diti balay. Ay, anya lakit din da ja tao. Kanayon nga agpukaw. Amoy lang nga ro din ti ugali ni tatang, pumanasyar. Hinton ko ning galot kon dagiti saka na. Tapno saanan nga agsursaw. Apa nagsakit panangkit kitam kanyak, Milyang? Ay, nakasukmon ka manen, Armandaw. I love you, bakit? I love you, tarupam. Anya nga ta, nugalutak laangan dagita sakam, tapno saan kan amakapag nangagsursaur. O di, agkarayamak tapno makasorsorak ladta. Agpiluso po kapay lang. Pinanawan nak ngagmay may sayay tsindaan. Imbagakken ka asan ka apumampanaw. Di ka ka din agong unget, Milyang. I love you. Ay sumardeng ka. Day talati amom nga aramidan. Anya laki din ni bakit ko aya. Di ka nagong unget. Tapno sana madadaal dita nagpintas arupam. Oh my kakilin. Papananta. Mapanta. Ije paraiso. Anya. Si kapay lang taglako dito'y pwestuta. Tamapanak biit agsinger iti pautang ka, Armandaw. Ay, uwan bakit? Uray ibay-bayag mo. Anyat kinunam, Armandaw? Ang ako tikayat ko asawan. Uray ibay-bayag mo. Ta siya kung ti makaam mo nga aglago iti ikan.
Di ka unay ang dardaras. Sigay, inakaw. Makamo ka pa ilang aglakaw. Ayos. Ayos. Ay pimanawain, ha? Kautak manahin, ti pangikab-kabilan na iti kwarta. Ay kartingak, tamang ano ag sublay kat makita na teramiday. Ti awanan bain alalakay, dinak manen tinulungan ijay tsindaan. Apay ka di, Nanang. Ni tatang yu pinanawan nak ijay tsindaan, imbes at tulungan nak ngaglakaw. Anya? Pinanawan nakit din jay pwistaw nga awan tinagbantay, kasanaw no adda nagtakaw itilakumi nga ikan. Ay, anya lakit din ni Tatang. Nagsursurman nga tana. Agsaga na kanyak day jalakay, ha? Dot-dotak jay buok ti agong natapno agnakaw. Ha? I love you, Milyang Baghet. Nakasukmon ka man na si Mang Pat Armandaw. Dakkel ti basol mo kanyak. I love you. Ay sumardeng ka. Awan ti I love you, no baybay anak mo't ngagmay-may sa ngaglaklakaw. Flowers for you, Milyang. Ha? Sabaw? Wen, Baghet. Ginatang ko dito asabong para ka. I love you. Naay, tasang kaulit na nga ibalik ka sa I love you. Ay ayatan ka nga, Rod. Di ibagak tiya I love you. Di ka nagungungit. Oh my kagiden, Milyang. Ay papanantamanan. Intaag shower. Bakit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos amin daytoy. Idulin ko daytoy. Tapag sakadak itilakok nga ikan. Wow! Ay na. Aduday ta bilbilangam bakit? Kurang pay daytoy 10,000 pesos apag sakadak iti ikan nga ilakaw, Karmandaw. Anya? Panagriknak ngamin kat kasla saan amanay na yun ang tiurnong kaw. Panagrik nam laang day ta, Milyang. Ay, sana all may pera. Anya man ang tibagbagam dita, Armandaw. Ay, piman mo't data, Tawan pa makukwarta na may... Agpaspasagid kakadimanan, Armandaw. Saan? No nagagat ka kuma at tumulong kanyak nga aglakaw, ikan ka kuma iti kwartam. Ay. Nakakaasyak mo't ngawan kwartana. Milyang Baghet. Ay, kaasyak ka talaga. Ay so, sagdrama ka manin ako na, Armandaw. No tiliwan datawan kwartana. May isa akong kadagiti matiliw. Ay! Anya! Gumatang kayo itikan! Gumatang kayo kakabsat! Shoke! Kumay kayon! Sa diwa pa'y tila kumay! Tata Armandaw. Nay. Si kamot gayam danika. Apay kaday. Umayak ko maagbayad iti utang ko kininanamilyang. Ngamawan mo't dito'y pwesto yaw. Ha? Agbayad ka kunam? Danika? Tata, sa dino ti ayan ni nanamilyang. Ay, siya kun ti pangyawatam iti pagbayad mo iti utang mo, Danika. Ipakamukto lang ang kininanam Amilyang. Sige nga rod, Tata Armando. Adtuyin ti bayad ti utang ko. Nakasubri pa iti puraw. Tata, innakon, tadapay papanak. Uy! Ayos! Lukatak man kit iti sobre ang naglaw niti kwarta. Sagsasang aribo, may. Ay, ado da ito Mukong taramidak. Ay,
Jak garawin na iti kwarta. Dito'y naglakwan may ti pagsikitak iti kwarta. Kompleto na ita kwarta. Bakit? Awan kurang na. Ay, agyaman ta nagbayad matlaang ni Danica. Nabayagan nga utang na kanyak daytaw. Ay, mapanaklabiit umisbaw, Wen. Si kantag bantay diti pwesto. Bakit? Mabiit ka lang nga Arman daw. Duatang aglakaw. Wen, danag mo. Ay, I love you. Mabitag lang nga mapan umisbaw, Ayan ni tatanyaw. Apay nga gungungot kasi mangpot, nanang. Ti awanan bain alaklakayan. Mapanak umisbo ko na nangamsan matan na nagsublay. Anya? Kakasyak ngaglaklako ngagmay-may sayde pestaw. Ha! Agsagana kanyak dayjay no makita. Awan dito'y balay ni tatang. Napanan na nga rudan. Amang ano nagkuyog da kanila kay ko, Apay anak ko nam anagkuyog da. Nakitak ida-itay, nagsarsarita, nanang. No kasta. Nagawid pa'y di tao ni tatangyaw. Wo, nanang. Nga mapagbiit laang. Ha! Tiawanan bain alaklakayan. Sumanursor. Dinakpay amo at tulungan. I love you, Milyang. Che! Ha? Dakal ti basol mo kanyak Armandao. Anya man na yati basol ko ken ka, Milyang. I love you. Kanayon nakapanawan ijay pwestaw ngaglaklakaw. Mapan kalagin inom iti arak. I love you. Ay sumardan ka man Armandao. I love you ka dita, tarupam. Di ka din agungogit, Wayne. Saan mo bagay ti agungit? Bakit? Basol mo no agong ungetak Armandao. Nalala, husto ka din data. Di ka nagungungit, kunakmit, bakit? Di ka man kundi ay ayo dita Armandao. Basta nasakit tinakam ko kan ka. Ay. Agungit, manain. Ay bastaus. Anya day tangayar arasas mo. I love you, Milyang. Ay. Day talati amom nga aramidan Armandao. Ha? Salbag kalaklakayan. No kasta, ayos kayo manan kinitatang, nanang. Ay, saan kami pa'y ngayos? Kagurgurak ti awanan bain alaklakayan. Ay, kunak no ayos kayon. Tagsinsin naklot kayo itay. Ha? Ay, kwa? Ay, juk-juk day dyan nakita ampul daw. Aw, apay nga umisam ka? Kasano, bakbaketan kayo lang aruden. Adda pa'y lakis mark di tatil-tilyo. Anya? Ay, saus. Ay, kababain. Tiawanan bain ngarman daw. Naggigilan nakmanan. Ayos mo't ti diskarte mapari Armandao. Apean ako nam data, pare Rodeng. Adda matri daw yaw. Ang mapay ngay nga ijay tawa yaw tinagna marimuar. Anya? Kas kalagtatakaw nga agsipsipot pareha. At dalaki di milagro nga inaramin mau. Iso ang nagnaka ijay tawa yaw. Ay, di mo sasawon tinakitang pare. Ay, anyat inaramid mo aya paray. Ay, umay kakitin. Isa dino ti papananda. Mapantaag sukmon. Ilibre ka pare. Ay, wow! Ay, day taman ti kayat kukuin ka paray. Ay, nagimas ti arak. Nang runa nulibray. Anyat sapsapulan nyo, nanang. Kwarta. Apay adito'y salas ti pang sapulan nyo iti kwarta. Ay, naanak kaw. Amangan no naragrag ko ti daduma ak kwarta. Itayak pa, dito'y salas. Ngam awan nakita ka kwarta. Agkurang matan ti kwarta dito pitakak. Adan samot al-alya nga agsiksikit. Adamot aya al-alya nga gal-alay ti kwarta. Ay, jakman amaw perla anak kaw. Kanayon amapukpukawan ak iti kwarta. Anya? Kaslaawan matubtubok nga aglaklako iti ikan.
Ang mga no naiwaga tsula ang ti kwartayo, nanang. Ang dala nang ikabilan nyo, di yun malagip no sa dino. Ay, sa anak pa imot nga agkabaw ti ko nakanakaw. Apay ngay nga agkurang matan ti kwarta. Ay. Di mo ba't unay tagpulutan, ha, pare Rudeng? Ibo sa matan ti pulutan ta. Sana ul, pare. Imbaga pay. Apalan ka. Dabis ka talaga, pare. Apa yan ay bagam data, pare Rudeng? Pare Armando. Ay. Agsangit ka matin, pare. Ambom, pare. Awan tayo mangipat-patag kanyak. Ay, garaw mo man hindi style mo ang mabartak, pare Rudeng. Kayat ko pa yun ti matay. Awan mangipat-patag kanyak, pare. Tunggal mabartak ka, agsangit ka. Tila malagi-lagi mo, pare. Pases-pas? Anya ka lagi din ay. Saan man, pare? Insinanak ni bakit kau. Kaputa. Ay, huston, pare Rudeng. Kabisado konti bagam. Adon adaras ngayong bagam kanyak dita, pare. Pinanawan na ka ti asawa. Kaputa, ada sakit mo nga AIDS. Saan nga AIDS ti sakit ko, pare? Anya nga ron ti sakit mo, pare Rudeng? Sakit ti bulsa. Anya? Pagtiliw mo't iti marabutit dita ginatang mo, nanang. Wan anakaw. Tiliwak man di nagdakkel a marabutay. Adda aya dakla marabutit dito'y balay? Adda perla anakaw. Sigurado ang marumak tiramay jay marabutet. No maipit babaan day to'y amaw strap. Yay, Agruam da jay marabutet. Ibusan na ti kwarta. Iso nga ibusak matiramay na tapno agnakaw. I love you, Milyang Bakit. Aya. I love you so much, Milyang. Ay, mapanta ka din naglako iya tsindaan. Wan Armando. Uray din akong kuyugan na mapanaglakaw. Kabailak mataglakaw kat nagmaymay sa. Okay, Milyang Bakit. Nalain na kaun. Oh, ayos. Ay na, nagrikupan diri daw. Gundaway kumuten ang mapankautan di bagna ang naglaon iti kwarta iti silayd. Mapana ko nagastoy. Ops! Yeah! Antuyen ti bagna. Sigurado anap no da ito'y iti ado a kwarta. Kaute ko nagastoy. Ay, anay ko! Anay ko! Naipit tiramay ko! Nagsakit! Ay! Ha! Gonggonam Armando. Kunakun kat asikati agsiksikit iti kwarta. Ha! Ay, kunakman no napan kan naglaho iti ikan milyang anay ko, anay. Kon kunaklaan dayay, tapno matiliwan ka, Armando. Anay ko, ay nagsakitan ti imak milyang. Ay, tulungan na ka mangikat iti mousetrap iti ramay ko. Ay, nagsakit. Nagnakam kan, laklakayan. Daytay ko man naputid amin aramay mo kahit tapno saan kan amakasikay. Ay, pagkawanan na kon, Milyang. Sorry. Please forgive me. Ay, di ako nululitin day, Jay. Promise, cross my heart. Iso matlagayam akanayon mo nga ibaga kanyak ti I love you. Tadagayam sa baling nga aramid mau. Salbag ka. Ha? Leksyon kan kadaytan, Armandaw. Agnakam kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Agsisikay!
Dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. Ading Akalidan! Dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Ha? Nick, nakainaw ka mo ten, agaw lakay. Hehehe. When yaong. Aguuyong, tunggal agsaw ka, ada pasurot na ayong. Expression ko nga raw, yaong. Agaw! Let's go! Sa dino ti papanan nyo agaw, dagdagasin na kamot ni Ricardo. At dala pangaw-awisan na kanya, yaong. Nita, Anay ko, apay ngagkatus ka ngay. Norma tinagan ka. Saan kat ayong? Hey, aguuyong. Agaw! Mapantan! Umayan, Ricardo. Agpala sa klabi 8. Awan mo't ni ading kalidan, Ricardo. Win nga raw agaw. Sapay isuti kayat ta makita. Absent nga taita. Iso nga awan. Diyak man mo. Sapay naka-order tan iti inuman ta ka arak. Isublimon dagiti arak nga in-order ta. Awan mo't ni ading kalidan. Ay. Sana mabalik ay. Inuman talatan dagiti beer nga in-order ta. Kababay na sublita. Napay ka di, yaw. Day, adamo gayam dita ni ading kalidan. Sa dinaw. Day, jay man na yan. Uwan nga paiso. Anda ka sarsarita na babae. Ay na, nagpintas talaga ni ading kalidan. Ay na, nagsiksay. Atong napailangam ay na, makapatigurgur ni tirek na. Kimitan ka data, Ricardo. O may lakit di dito'y ayanta. Ay, nagpintas ka talaga, ading kalidan. Ala ni Manong Ago. Ading kalidan ko na naman ang kanya. Dani ka, tipudpud no anagan ko. Naunag ngamin ti do akalid mo. Isungaw awagan da kay ti ading kalid. Adalata ka da kayo, no anya tiyawag yung kanya, mga manong. Ay, da kamin ti mangitibal kan ka, ading kalidan. Da kamin ti makaam mo iti inumam nga arak. Sure, Manong Ago. Doon tapay kayat mo inumahin ading. Ibagamla ka da kami. Pulutan ana imas ti kayat ko, Manong Ricardo. Sana parikot da ita ading kalidan. Ag-order ka niti kayat mo apulutanayin. Tada kami may tagpulutan inton madamdama. Ala ni Manong Ricardo. Anya ti pulutanin nyo nga ibagpagam. Ti kayat asawan ni Ricardo, umuna ka nagpulutan, tas sumaruno kami. Aya? Wanyong, ading kalidan. Aginom tayo nga runin. Ha? Nakalaba ka mo ten, agaw lakay. Wan, Norma bakit? Nalabaak amin na namurang ta. Nagagat ka mo ten, agaw lakay. Uray saan ka nga ibabaon, aglaba ka latta. Masyanak ngamin kan ka, Norma. Isu atul-tulungan ka ngagtrabaho dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta agaw. Inak nga rod din agluto, iti pangaldawan ta. Siya kon ti agluto, yaong. Yaguuyong, yung kun namanin kanya. Expression ko nga ron, bakit yaong? Si ka nga rod din ti agluto. Tama pa nakbit iji ayan datatang ko. Aywan bakit? Uray baybayag mo ti mapan ijay ayan datatang mo. Siya kun ti makaambo nga agluto dito'y balay. At iti si Daang bakit? Anya lakit din ni Agaw. Yawat na amin na nakasapulak. Lab ka nga rod, Norma bakit? Unangam na labos mo tenday tangar aramidam Agaw. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Ha? Agkan-kantam ni Ricardo di taparaangan. Ay, naragsak siguro iso nga kang kanta. Agaw! Let's go! Woo! Agaw! Papanan nyo manin Agaw? Adala pangaw-awisan kanyak ni Ricardo, bakit? Sa dino? Ingkam makibirthday inton madamdama. Mapantan! Agaw!
Mabit lang, Ricardo. Mga anak pa'y. Urayan nakbiyay. Kadayon ang kuyog daagaw kan Ricardo. Papapanandaya, Norma, anak ko. Mapanda ka no maki-birthday, tatang. Sa tino nga ay. Diyak mo, tatang. San mo't nga imbaga ni Ago no sa dino? Basta rimwar dalatan. Mas daawak lang aming. Takanayon arum-rumwar ti asawam, Norma. Ayos lang arumwar, tatang. Nagagatmat nga ang trabaho ni Ago dito'y balay. Aya? Dalusan na amin nga aglawlaw ti balay. Nakadaldalos ti kusina, may. Ay, nagagat ang araw ni Agaw. Uwan, tatang. Iso pa yan ti aglabakan agluto. Iso nga awan parikot ko. Awan madgayam ti parikot ken kuan ah. Uwan, tatang. Iso abay-bay aklatan arum-rumwar. Nasa patalaunay nga imay dito'y beer house, yaw. May mayat tap na data ti makauna amang itable ka ni ading kalidan. Sa bagay, ada puntom, Ricardo. Ay nainlabak at talaga kini Danica. No kayat mo, kukamlatan ni ading Danica. Tamang kita akon iti sa bali a babae a partner kaw. Sigurado ka, Ricardo? Wey, sigurado day tangay bagak. Kukam lang ni ading kalidan. Tay na in love ka magkengkwa na. Agyaman na karod nung kasta. Nay, isog ti sumungan, agaw. Huwag nagpaysa. Ay naggana sa niyong. Nagsexy day ta babae. Makapamauyong iyong tipa magina. Sulo ta ita nga ginom, ading kalidan. Andan sa bali a babae nga in table ni Ricardo. Okay, Manong Ago. Anya ti kahit mapulutan, ading Danica. Also known as ading kalidan. Kwarta ti kayat ko, Manong Ago. Kwarta? Di mo kaya tinaimas apulutan? Kwarta lang ang kitad mo kanyak, Manong Ago. Okay lang ading kalidan. Adda kwartak ditoy. Mano ayati ka sa pulam. Iyara saas ko langan kan ka, Manong Ago. Ay, sige ading. Ha? Kabaalam ka di nga itad kanyak data, Manong Ago. Wala ading kalidan. Basta adda kasukat na Sana parikot data, Manong Ago. O sige, mapantangarodan iti VIP room. Ay, wala ding mapantan. Ayos! Uray laiming, pistala payag mo, agaw. Ay, nagkana sa inyong intensity 8 ko naman. Inyaring mo pa yan itigin ganit, tinapasama ka na kayaw. Ay, nagpigsa nga ron, intensity 8. Uray la madayin ti kama. Ay, isti daga, kunak ko Agawitan, Ricardo. Rabi iuna yan. Wala, agaw. Ala, aguray tanga rodan iti pagluganan tanga agawin. Amok namin na nabannog ka, nagmula iti tarong. Loko. Mabiit man la ang agaw. Apay ka di, nanang. Anya tinarami yu idirabi ikin ni Ricardo. Nakita kayo mat ijay sangwanan ti beer house. Ha? Anyat inaramid yu ijay sentro, di rabi, nanang? Song batan na. Sika ti pagdamdamaga kagaw. Saan kat asyak ti pagdamagam? Kwa. Napan kami laang nangan itibalot kini pare Ricardo. Napan kayo nangan iti balawt? Wano anya? Ayan niya lakit din ni nanang. Nagrugit ti panunot na. Ay so, sanak anayanak iti kalman na agaw. Napan kayo nag-chicks anya? Anya nag-chick sa sasawan niyo mat nanang. Ipulong ka kininor mga asawam. Nadama di nga arabidam. Ay. Saan yung aramidan deta nanang? Awan ebidensyayo nga adda babae. Nadalusak a lalaki. Nakaluto kan nakalaba ka pa yan iti ulas, Agaw.
Wan bakit? Awanan ti trabahuam dito'y balay. Tanalpas ko aminan. Uray man maturog ka ngagmalmalam. Awan mo't nga agpayson ti aramidak ako. Natrabaho mo't aminan. Lab ka ngamin, bakit? Diyak kaya't amabannog ka. Isu asyak amin ang tinagtrabaho. Yuhu! Let's go, agaw! Dagasin na kamanin ni Ricardo, agaw. Adda manen pangawisan kanyak ni pare Ricardo. Norma bakit? Ada ka dito balayaw. Adak dito, yung! Mapanta na. Urayan na kaun! Agpala sa klabit, Ricardo! Nasakit tinagam ko, Ricardo. Umapapoy ti barukong ko. Apay ngay agaw. Sa bali alalaki tinangit table kini ading kalitan. Better luck next time Dapay but sa bali agong daway. Mangkita ka iti sa balin nga Eva. Nila ang ading kalitan ti kayat ko. Awanan ti sa bali pay. Talaga na in love ka kan kwa na. Wanyaw, talaga na inlaba kon kini ading kalitan. Isuan na sakit tinakam ko. Nuad da sa bali ang mga table kan kwa na. Aganos ka Uray mamalpas din ang itable kan kwa na. Ang awitan. Apay ngay, kasangsang patapay lang agawitan. Sa anak pa yan nag-enjoy. No di mo kayat ti agawid. Umunakaon. Talaga adyak kayat nga da sa bali ang mga table kini ading kalidan. Makitam, timakderan di lalaki anang itable kan kwa na. Agawid siguro. Si kanti sumublat paray. Wen Ricardo, ibagak iti waiter akayat ko nga itable ni ading kalidan. Rinabi nga agaw awid da agaw kan Ricardo, Norma arakaw. Wundatang, kanayon da nga agkuy-kuyog. Ay, sa dinulaingan nga iti papapananda. Rinabi ilaki da no sumangpet da. Mapandakan o dayday wun dagiti babarkada da Ay, kanayon latana kastatan aramidon da. Saan abali? Tawan mo't parikot kan ni agaw, tatang. Lepasin na pa'y amin dagiti trabaho diti unag ti balay. Sakbay amapan agsursor. Sa bagay, nagagait niyag trabaho ti asawam. Uray ti bangkag na, di nabaybayan. Wen, tatang. Iso abay-bay aklatan ni Ago. Noan niya ti aramiden na itirwar. Apay ngayong, sumaksakit ti pusong ko. Ay kain ka umisbo Ang mga makais-isbo ka lang. Sana ka makaisbo, Ricardo. Sa bali ti marikrik nakasakit iti pusong ko. Sa di na banda ti anti na sakit. Dito'y abanda dito'y. Ditoy. Ay, sinalpag kayong. Sa bali matinig ka, ma'am. Kinunambot ditoy ti anti na sakit. Anay ko, adadasin makit. Anya? Ay, kasla mauro-uram matanti. Nagapgas. Ay, delikado no kasta paray. Ingka kagpatsikapain. Ay, diyak kayat. Agawin aklangan. Inak upran iti nalamiis adanaw. Ay, anay, nagsakit nagut-utlaunay nanang. Apayan agaw. Ap-aputan matlatan na ita. Ay, nagsakit nga ron nanang. Diyak makaisbo. Anya, amangan no nasilsilan iti bukal ti sili da ita. Ay saus, amangan no anya daitan. San laday tananang? Dapay dara na numisbuak. Ay, sabalin da ita sakit agaw. Mapan kay da ospital. Amangan no sakit daitan anaalam iti babae. Pakawanan na. Norma bakit? Nagkamaliak at agsingsing petakaon. Isumot lagayam anagagat ka nga agtrabaho iji balay. Gayam, adda chicks mo akalidan, ha? Norma bakit? Impod no amin kanyak ni Ricardo nga adda chicks mo. Ading kalidan pa iti awag mo kankwana. Anya? Di na ko makayatiag saong ang pinilit ka. Nalabit aray di ababae tinakaalaam iti day taasakit mo. Norma bakit? Leksyon kan kadayta ago. Ago nga ago uyong. Hay, dakas dayta nga aramid mo. Isu nga ita, agsinatan. Anya? Ay, sana bakit?
Panawan kan diti ospital. Kat makaamukan iti biyag mo. Ago. Ay di na ko mapanawan. Ikan na kumapay ti may sagun daway ngagbalbalew. Please, hindi nakpanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Ading akalidan! Dito'y drama tayo, anyalaki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. 50,000 pesos. Dito'y drama tayo, anyalaki din! Amom ka day, Anton. Ay no, nagpintas ni Sampagita. Nagbanglupay. Adda ka di mat na banglo asang pagita. Imbag pa'y ni Rosal tatalagaan na banglo. Rosal? Wen, adayo na bang banglo tay sabong a Rosal. Ngam ti sabong mo. Agam na pimpintas tayo sabong ko Sampagita ko naman. Napimpintas tay Rosal ko. Ay, laki din. Ay, at ipilit mo tiket mo. Uray si kamat. Ipilit mo tikayat mo. Idinto ta napimpintas tay sabong ko. Nagalas tay sabsabong mo. Aha. Kung taran kang tupay dito. Padasam, takitaam no di ka ibatbat. Ay. Sumarting kayaw. Anya kayo laki din aya. Anya kaday ti pagpinpinudutan yaw adwa. Gardaw, antaon. Di kay aga pa dito istorkaw. Wan, tatapid ring. Ay, basta laglagi pa man to na. Nabangbanglaw kung napimpintas tayo sabong ko. Adayo na pimpintas tay sabong ko. Itagbat mo dayta iti bato. Sampagita. Nakaragragsak turik na apaman anasirayan ka. Tarupam nga ingat pintas na. Tabanglong nga agadiwara. Anya dayta, Daniel? Sampagita. Tunggal rabii adardarap depan ka. To'y riknak mailiw unay kan ka. Sampagita. Sabong ka nga apag-ukrad. Ingka kadsong batan. Yun unoy ko nga ayat. Sika talaga, Gardo. Alang aminin Sungbata mo ti ayat ko kun kasang pagita. O sige, sumbatan ka man lang, Gardo. Sinumbatan na kon? Yahoo! Uy. Ikaglaw kitaon. Sikan kitaon dagiti tao dito klaw. Na. Ay, bayam ida sampagita. Oy, no sampagita. I love you. Narakop na kiti na irot, Gardo. I love you sampagita. Oy, no. I love you. Gardo. Si Kakit Dimot, Anton. Naangaw pa talaga. Pudnuti ko na, Rosal. Nabanglo ka. Ay na, nagbanglo ka talaga, Rosal. Ngamamom, Anton. Nataar ka. No kasta, sungbatan na ko na. Ngamin, talaga nga ayatin ka, Rosal. Sige, sungbatan ka nga roden. Yahoo! Di ka agriyaw, Itaong. Sang katalyaw da ka nagitita tao dito club. Ay ayatin ka ngamin, Rosal. Unay. Unay daytan? Pudnuti ko na. Sikala ang ti kababangluan asabong para kanyak, Rosal. Sikala ang ti inak ayatan, awanan sa balipay. Sinong bata ko ni Gardo, Rosal? Sinong batak mo ni Anton, Sampagita?
Amom ka di, ado ti kwartana. Inik kanak iti 1,500. Ne, agpada taasang pagita. Kato inikanak ni Anton iti 1,500. Inagkaklaang iti bibig na. Kat nakadawat akon iti 1,500. Uray siya, Rosal. Inagkaklaang ti bibig na. Ngam inikkanakon iti 1,500. Pagkwartaan ta ida. Wan, pagkwartaan tayda. Tata Pidreng, Anya ti katangam. sana ka gumatang dito yung store mo, tata. No di kat ilakok da ito yung rice cooker. Oh. Ha? Nay, apay nga ilakom dayta rice cooker mau. Kabarbaro pay. Isungarod nga ilakok, tata. Sige na. Gatangan nyo iti 1,500, tadakkel mait. Nalakaday tahan, tata. Sige man nga raw. Gatangan, Anton. Tata Pidreng, ilakok man da ito tibay. Gatang mo. Nay, apay nga ilakom ti TV yaw gardaw. Ilakok nga raw. Oh, anya tata, gatang mo. Tanusan ilakok iti sa balay. Manungay. Kabarbaro pa'y da ito tata. Agam, ilakok latan iti doribaw. Mala, mudtuyan tagatangag. Siya pa'y nagdakkal. Uwan tata, ala, mudto yan tay bayad na, taalamon to'y tibay. Oh, makitam dagiti makikita, Rosal. Da Anton kan gardo. Daytan. Hello, Rosal. Ay na, adayuak pa lang masaysay upkon ti banglom. Pagita, ay na, adayo akpay laang makikita kaunti kinaranyag tapintas mau. Talaga? Kailiw kan, Rosal. Kasta akmat, Anton. O alang arudan agorder kayon iti inuman mi. Ay, inuman tayo anak ko ma. Tamo mi, adaman ang kwartayo. Iso nga imay kayo. Di ka agdanag, Anton. Agkan ka ita itinapaot. Uray siya gardo. Agkan kamat kita itinapaot. Ay, magagaran akong sampagita. Ops, Magagaranak mo ten, Rosal. ops, di kaya ganat. Yawat yu may ati kwartayo. Sakbay nga aramidan daytan. Gusto ni Sampagita. Iso nga yawat yun ti kwartayo. Mabit lang ha. Taalag iti bulsak. Antuyin ti kwartak sampagita. Oh, thank you, Gardo. Ato yung mati kwarta, Rosal. Ay, agyam. Agkan ka, Anton. Ay na, kaslamay tayo kak iti tangatang iti panangagak mo kanya, Rosal. Sige, agtakpay tapingping mo. Ay na, nagsayatan. Oh, Mabalin ka ding agkan ka sampagita. Una, siya kunti mga gatan ka, Gardo. Nagmayatag sampagita. Ano? Ay, agkan ka pa'y Mayat talaga. Mayat sampagita. Anya, umutang ka iti 2,000 gardaw. Uwan tata, pautangan nak ka di Aguray ka. Idi na minsan, inlakom kanyak di TV yaw. Sa ita, umutang ka iti 2,000. Pangus-osaram iti kwarta. Awanan bibiyang mo tata. Ibagam lang no pautangan ako no saan, tabayadak may. Awan mo trabaho. Kasano ang mabayadam ngay? Basta bayadak tulat ta. Ay, awan ipautang ko ken kagardaw. No aday la ko magamit mo, mabalin pa ikan ka. Angam no utang, ay awan maipautang ko ah. Sige, inak man kita iti ila ko. Urayan nak tata. Naa, huray si ka ang taon, umutang ka mo't iti 2,000. Ay na, nagpadaan nyo kinigardo ah. kasapulak nga ron, tata. Pangusaram aya iti 2,000. Basta, ala na, pautangan na kon. Saan ka apautangan ang taon? No aday la ko magamit mo, o di sige, gatangag.
Hanggang no umutang kay ti kwarta, ay saan ka pautangan? Anya laki din aya tata Pedring. Kasla sa anak nagbayad iti kastang imbaga. Awan ka diti panagtalag mo kanyak tata. Saan ka atal kain? Takas kindigar daw, awan trabaho yaw. Alangarod tata. Tainak mangkita iti gamit mi. Mabalin ko nga ilakoken ka. Gardaw, nangipanam iti washing machine na kabarbaraw. Inalak ay ati washing machine. Binagkat mo ka no, kuna ni girly aka anakam. Nangipanam aya. Saan kung inalala, nanang? Ay nagalasan ti aramid mo, Gardaw. Awan lang arudan trabahom. Mangilako ka pa iti gamit dito'y balay. Kas iti TV dito'y balay. Inlakom kanila kay Pedreng. Kasapulak nga rin ti kwarta. Kaya't nakadiasawan, ngayon lakom mo ti washing machine. Basta awan inalala ka washing machine. Di yung ipilit nga inalak, tawan inalala. Ay na, Pedreng. Wahan, iso na ito iti kabarbaro a washing machine, may. Inlako kanyak ni Gardaw, Linda. Kagatgatan ko na ito, itapno ada usarag nga aglaba. Tatalaga marigatan akon nga aglaba. Ngam inlako namanin kan ka? Dididamo, TV, sa ita, washing machine manan. Nulakit ta maisublim tay pinanggatang ka, Linda. Mabalin mo abagkatan. Anya? Uray tay TV yaw. Nulakit maisublim tay bayad ko kinigar daw, mabalin mo asubyan. Ha? Angam no di mo maisubli tay bayad ko kinigar daw. Ay pasinsyamat nga rod Linda. Tasaan mo ang maala ti TV kan washing machine yaw. Ay na, no kasta ko maakanayon, Anton. Nakaragrag saka. Tunggal umay ka dito'y club, at dalatayawat mo a kwarta. Wen, Rosal. Mabalin ka di asay upak man ng tabanglom. Sige laang, say upam. Gaputa damot inted mo kanyak a kwarta. Agkan Rosal. Usto na. Nakaado kan iti agak Agasawatan a Rosal. Alan makasasawa akon. Anya? Alan agasawatan Rosal. Sige, makiasawa akan ka. Nulakit di maikanak iti 50,000 pesos. Ha? Nagdakila na gatad? Uwan tapno mamatiak a talaga nga ay ayatan nak. Ha? Rosal. Kasla kasabong nga napintas. Makaayo ka dagiti matak. Ay ayatan ka unay, Rosal. Wan, Gardo. Numaikan naklakit di iti 50,000. Sige, asawaan na ko na dagos. Nasken ka di pa'y nga ikan ka iti 50,000? Pamanaknak day ta at talaga nga ay ayatan na. Sige, ikan ka iti 50,000 pesos. Ipanagnak ka kung ayatan ka launa isang pagita. O sige, urayat ti kwarta nga itad mo. Kat apaman ang maitad mo kanyak ti kwarta. Siyempre, agkalay satan tumatan. Ay na, nakaragrag sa kahaksang pagita. Oo, ay na, nagadot gagag mo kanyak, Gardo. Sige, urayam ti 50,000 pesos ta ikan ka ha. Iti kasta, agasawatan sa pagita. Tata Pedreng, ilakok kan ti motor ko. Napintas pa ilang. Manula bulan nga inusar ko. Iso nga ilakok kan ka iti 50,000. Aha. Diyay nagpintas a motor mo? Wen tata, alam na, gatanga mo. Sige, gatangag. Nang runakit ka barbaro pa ilaang diyay motor mo. Ngam, naggapuan ka di motor mo. Inggatangan nak ni manong ko, ngagtrabaho di abroad, tata. Sige, gatangag nga raw, antaon. Nanang, tulungan da ko namang iremedyo iti 50,000 Gaputanas ka na maopiraak. Ha? Maupira ka? Ay, anya maupira sa asawam. Wen, nagpadoktorak. Ay, ikatenda ka no ti gallbladder ka. Gaputa, delikadaw, no di da ikatayin. Anya? Abay, anya ti marikrik na maya.
Nasakit nga ron, di ba gay? Ay na. Iso mangiremedyo kayon iti 50,000. Oh, adtuyen ti 50,000, Rosal. Yawat ko kan kada ito eh. Ha? Kwarta nga agpaiso. Wen, Rosal. Kat ita, tayo yawat kon ti 50,000. Mabalin ka di nga agasawatan? O sige, agsubli ka inton ka ni kaduhang aldaw. Tayawid na kon, kat agasawatan. Ayos! Ayos! Yes! Uy, nasa wakas agasawatan sang pagita. Wan, Gardo. Tangay intad mo, tikid-kid dawak 50,000. Agasawat ang arodan. Ay, mabalin ka di nga erugita itan ti agasawa. Sana mabalin, Sige, agsubli ka dito'y club, inton ka ni Kado nga aldaw. Tapno yawid na kon. Ita ko man Saan ang mabalin? Gaputanas kan nga agpakada akpay iti boss mi ditoy. Iso nga agsubli ka laangan inton ka ni Kado nga aldaw. Tapno umay naksukunan. Uwan sang pagita. Agsubliak, tapno agasawatan. Gardaw, kaano di ko na maopera ka? Nakasansalun at kamot iti panagkunak. Sa anak ang maopera nanang. Ang intad ko kunis ang pagita. Sampagita? Intad ko kun kuha natin kwarta tapno agasawa kami. At nanton manugang niyaw, nagpintas. Anya? Ay, nagalasa talaga ti aramid mo. Inrason mo ang maopera ka. Isungay mo tangak iti 50,000 pesos. Ita, inted mo lagayam iti babae. Anyalakit din, ayan nanang. Sana balay, tadan to napintas ang manugang mo. Awan ka numatan ni Rosal dito'y club, Gardo. Uray ni Sampagita, Anton. Nagikat ka naon. Ha? Apay ngay. Kat no itati ko na ni Rosal panang sukon ko ken kuana. Tayawid kon. Ay, uray siyak. Itati pa ng sukon kukun ko na. Tapno yawid kung tagasawa kamay. Ang apay niya, nagikat ka nun dito yung club. Kaya't nasawan. Nalukot ha. Ay, nalukot Awadan tayo 50,000 pesos nga inutang ni nanang kaw. Intaray ni Sampagita paray. Ay, di ba ti motor ko? Intaray ni Rosal. Kasano nga itaan? Sampagita. Maya pinanawan Sampagita. Ay! Rosal! Abay ngay! Linuko naklagayam! Isoblem ti 50,000 kaw! Sublim ti 50,000 pesos kaw. Inutang la ni nanang ko na jay. Wah! Yawanan! Timayaban ti kwarta ka! Ay, napangalakon nga iti pagbayad ko. Iti inutang ni nanang ko 50,000. Kasanaon. Linuko nak ni Rosal. Kunak no napudno kanyak. Kwarta lagayam, ti kayat ni Sampagita kanyak. Sayang, ti 50,000 pesos. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan 50,000 pesos. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.